Good day, ladies and gentlemen. Yeah, very just hold it. My name is Javelin Victor, and I would like to take this opportunity to thank our program director for giving me a chance to introduce the guest speaker to you. Our guest speaker is a youth activist, a people's person and purpose-driven young man who is a co-founder and general secretary of Faculty of Best Advisory. Our guest speaker did his primary education here at Tavanpia Primary School, where he was a force to be recalled in the classroom as well as soccer field. Our guest speaker completed his high school at Defense Magali Secondary School as a top learner out of 129 learners with 3 distinctions. Our guest speaker is currently completed his final year of BSc degree specializing in archaeology and geography at Vet University. Who am I talking about? Please put your hands together for welcoming our guest speaker who is Sonny Molen. Can you please Dumela bana ba tshaba ke kwentle ke rato ke nya go dumedisa batho ba thejitse bana sa mathomo ka se ga ge shuka se ba mphe mara ke madumele maphelo ke rata go tšea madume a ka ke eme ka maoto be kgausi ga ka le baruti ke re go lena thobela go go lotša o hlogo tša sekolo tše ke di ratago tše di tšeago motse wa borena di lokišago ka gare ga sekolo sa Thabamphe Primary ke rato go dumediša mme Mapheto le hlogo tše ding tša sekolo ba eng le bana ba babotse ba moletlo le go a bona le gono le ba fiti ka tsela le ba ba le go ka ntle ga gate ke le phatlho mošo le diatla ngwana Thabamphe ke rata gore go lena ka mokana thobela le ka gomme awa ke gopela gore ba o tselago le gono ba tsogele re tsogile ka moka napile ba jago ke gopela ke nna marata helele bjale ke nyako re le boge le nna ke le botšeng ditaba tše di botsana le nna ke tswa ka mo sekolong sa Thabamphe Primary a se ka lebala makolo committee a se ka lebala ma mistress ke re go lena le lena thobela a ge nkekele ke tlo rata go thoma ka mogo ke bona batswadi ke bona bana ba sekolo ba tšhankgetše ka tše di botsana tše di khubitswanyana tše di pulwana ke bona gape le barutiši ke tlo no fetiša mantšu a ka go batho ba bararo re leka gore Thabamphe ya ditoro e re labalabelang e re nyakago re tle re dule ka gare ga yona tšatši le nela majaka ga ke thome ka barutiši go bona ba nthutilego le nna bana ba ka ke ile ka tsena ka mo sekolong sa lena ge go riega mokete wa mohuto ke gopela tšatši le leng go ne le bo di-second manager ka ana mogogo le mokete wa mohutong le nna ke le o mong ba re ke botšiše batho dipotšišo napile e be ke se ne nnoši be ke ne le batho ba go swana le bo Treasure Mokalapa Eureka Moswane le bo Gary Mogogwe ke Thabamphe eo ya go godiša bana ka ana mogogo ke rata gore lena le swere ga botse ebile bokamoso jwa Thabamphe bo aganya ka mogo ke bona go bile ke a tšhoga bao ba tsebago gore Thabamphe lefatshe ka mokana le a šikinyega ka baka la yona ba e le gore ba tsebe go thuba thuba difounu ga botse ke ka baka la mmereko wa lena bana ba ge le ba bea moki ba ka segile ba tšhaba motho ba tlo no etša nna le ba bangwe ge ba tlo tšhaba modimo ba ka se tšhabe motho la nkwešiša ka nna mogo le re betile ka ana mogo wa kere le ba sa tlo go tla le noilao le ba laetšentsela ka mogo le ba re iše didrama ba re ye diphošo le ba boledišeng sekgowa e se jwale ka gore jwale barutiši ke a leboga ge nka bolela ka lena nka sefetše nka re le rutile sekgowa ebile re nyakile ra phala makgowa ka sekgowa di jwale
Renge ba le ntimo be ke tla bolela le bona mara ke nya gore molaetsa wa ka o nolele ka ga dipelo tsa bana ba baka jwale ke tlo bolela ka sa go le nake na pile kwa mafelelong ka no re thank you guys go ake ke nya ka molaetsa o nolele ka ga dipelo tsa lena ba re go ka bolela le motho ka sa ga bo di tlo ya ka pelong ya gago go ka bolela le motho ka polelo a ikwa di tlo ya ka hlogong ya gago jwale ke tlo bolela ka le lena ka polelo ya selena le polelo le ikwishishago a ke re nna le antse ba ke tla go lena ba re je di botse re di tlogela morago e re ke bolela le batswadi go no ba kana mogolo ke ile ka re tšatši le leng ka ge ba boletse gore ke nna phahlo mošweu ke rata go phahlolla le go phuthulla ga ke rata go phušula jwale ke ne le o mongwe ke šomišanago le yena ka go faculty of best advisory mokgatlho o rata go thabampšhe o dule go lwela thabampšhe gore e be e kaone re le ka shopontse ko ba go rekiša dipuku re ile go reka puku seo sa go ntšhoša sa go fetola phelo jwa ka moka ra hwetša bana ba sekgowa bo ka re ke nna le motho o ke šomišanago nae re le ba mmala mohuto wa go swana le nna mara nna ke nna mošo le diatla jwale ka bona ngwana le go a swere puku tše tharo a nyaka tše ding a lla ka megogo a llela dipuku ka šiolla ka re ba re monna a lle ka re nna mo ke dulago e se gore ke ya kgantšha ke nonya ko bolela nnete ke phela le magoa batho ba go bolela senna ke a ba shota ka mo ke tsena go le bona ke nna mošiminyana ke nnoši wa mohuto ba bang ke magoa jwale ke gapeletša go bolela sekgowa bošego le mosegare ke a thaba ge ke le mo thabampšhe ke thaba o šoro ka re bolela sepedi jwale go ka mogo ka bona gore nna e re le gae bomma gore na le bomalome a rena le bommamogolo a mmane a rena lena le rekela bana diaparo tša go turwa tša go tšhepa gomme ge ba tloe ka rena ga ba kgone go fitlha mo ba nyako goe bana ba bo rena ba lela aparo tša christmas eupša di tlo noonala tša taloga lena le re le sano gore ka re la tseba dikgomo ba di utswa matšatšea la investa something gore la tšea bana ba lena la ba bontšha se le gore se tlo ba fa bokamoso go swana le thuto ke kgopela ka eo ga se gore dirang ka mogolo mara ke a tseba go ka tla re ka gago go dikgomo ba tlo di utswa a ke re ba tlo di utswa ke no ra gore nna e ke ne le kgomo ba e utswa I'm talking from experience ka sekgowa go mpana ke šaretše se gore ba se ba utswa kgomo aka e be ke diša dikgomo le nna ke nnete tabeo jwale se le swantse go tseba le batswadi pele ga ge ke tla mo go bana ba ka ba botse tšeang thuto ya bana ba lena le rieng selo sa mathomo bophelong jwa lena ge e le gore wene o ka segole wa reka koloi ba tlo go rekela koloi ke ya go botša ge e le gore wene ga se ke o ija dijo tšela ba dijago ka foroko ka wene ba tlo phela le tlo kgone o ka no bo paletše le nna mama ke mašenyane mara wene o ka dira wene ka ngwana ga go teng re ka bona tše di botse ka lapeng la gago ka gore yalo ke re tlhotlheletšang bana ba lena ke le fan story nyana before ke feleletša ke tla go bana ba lena ba ile ba re tšatši le leng nna re bereka le bana ba sekolo mo Afrika Borwa ka mokana ba teachera ba no kgobokanya bana ba re bo phahle le ba bang ba tle ba ba bolediše le bo boledi ka mokana ba be ke sa tšo ba bolela o mong a re tšatši le leng go nele nto la etšheo ba re ke snow ka sekgowa ya pupetša mobu ya pupetša mehlare ya pupetša le metse mo fase gwane go go šou ka mokana bana ba babedi ba go rata dilo ba go etša nna ba sepela o mong a tompiela ka sejibeng a ke re go lefase gone ba go šou ga o tsebe gore metse a kae mobu o kae a re tompi ka mo metseng napile o mong a namela mohlare wa go swana le morula re tantabo a re thoga a thoga thabi a tšea thabiela a neelaola o laga wa thabiela ba gogana o latswa ka kua metseng a seiva bophelo jwa ngwana la o mongwe ke nyaka gore ka mogare ga setorinyana se le lemogeng gore go ne le bohlokwa le bogolo jwale ge ba fitlha mo motseng ba re le re go riegileng setšhaba ka mokana se kopane a ke re setšhaba se e rate ditaba ba re le re go riegileng ngwana la o mongwe a ba tlhalosetša re nna ke no namela thabi ka neelaola napile a e swara
a namelela a tswa ka kua sedibeng ba re mara o kgonne yo ngwano ka re ke seo o se swiswile go kgonne jwa monno mong wa go bala Bibele wa moruti wa go eletša banna ka mošate a re ngwano a go kgone go thuša o mong e be go se ne le motho o mongwe mogolo kua re a ka se kgone. No one said to that child that you cannot do it. Gantši rena re le batswadi re rata gore bana ba rena aowa wene ka kua go eme go dikolong gape thuto ke ya go bona ga go neele gore ke ka mogolo a mmone maleme ya gago ke teacher mmane ya gago ke mistress manyamanyane ke eng o ne ka mo geno le o teng se ke la gatelela bana ba lena ba feng sebaka ba thekgeng dithutong tša bona le tlogeleng go bogela TV le bana ba lena ke le bogeleng ga fela re thabang phe ya tswelela ke a tshepa ba bang dilela e bona tšetše di le di bogelago ka ntle le ditaba di ka se di iše felo ke mantšo a ka go batswadi ba thabang phe ra e rata e re ke bolela le bana ba kare ge ba mphaphela mokgoši ba le ba re tla bolela le bana mara ka se dumo gore ke konketše ba ba bang ba tla ba re o kgetha ka tlhao bana ba ka re tlile mo mathomong a ngwaga ke se neng noši ke na le bo mošikwa bo meta bo moselwaji bo boleji bo ngwa morei dumelang fela le santhedi tšo se ka mo tla re boeng bana ba ka tla re boeng re mmogo ka mokana o mongwe ba re ke tlo ba babedi ba bararo ba nthumile gore ke fetiša melaetša ya bona mo go lena Tejang molasa bana ba ka Tejang gape ga ke nyako gore ke fetiše molaetša wa botsana mana ga ke nyako gore ge ke boela morago di be di hlaetše se di ditaba go nyako tswela pele gape mo bophelong o swantše o kgonetša gago go ka lebelela ka tše dingwe tše di go sanetse go di tlo go feta o tlo re o swantše o gatele pele mo bophelong wa bona batho ba ya mo ba yago wano ba šala morago a kore wene o rata dilo o swantše o tsebe dilo tše e le gore di tlo go gatediša pele mo bophelong le lapile e re ke feleletšeng mo thabamphe go ne le kopele nngwe ya koša ba re go na le gore ke robale se ka bala puku go kaone ke robale se ka ja ke mo thabamphe go ne library šile ka kua mo thabamphe o ka re go sa tlo ba di library le dilo tše di botseng dilo tše ka mokana lenatso ka matsogong a lena lephala le ba ba rego ba magweng ga ba ne le library ya go sana le ya lena so mo thabamphe tše ka moka le dinyakago di ntshe go na le di-title go na le di-faculty of advisory lena bana ba ka leeto la rena la ka le lena le ba bang ba tle go re thuša le seele le telele ge le bona batho ba faculty ba re kae go ne le eng le se ke la ganya mola re se ne selo ga go nyaka gore go se ne selo o ganya kere o swantše o ye mo le go dilo tše e le gore di tlo go thuša ga re nyake mašeleng go lena ga re nyake selo go lena re nyaka gore le fihle mo go mma go lena le borra go lena ba se ke go ba fitlha ke aga jale e ngweše ya go tla kua mafelelong re se mmogo a kere ge le ka bala dipuku bana baka le tlo tsena sekolo mahala kere ke nyaka gore le tsebe nnete eo mara principal wa gateletše tabe nngwe a re le tlogele megofo e le gore e tlo lewetša ka mo le gore le ka se kgone o tentšha kere le le dikgarebe le itlhokomeleng principal o gateletšeng ka se boeletše masogana le lena le itlhokomeleng and gape bothata se wa dikgarebe mo tabeng ya teenage pregnancy le bašiminyana a kere bokgarebe ba bapa le bannoši le lena bašiminyana le tlo patela melato e mentšhe le go la mo mara tatemele ge le bojang ge go ya kua pele gore go ka ba le bana e sejwale go bereka mo ba tlo tšea tšhelete ya go ka moka ba enne le bana ba gago go ka ria melato e sejwale ke a tshepa le yankwa re kopane le lena magweng a gole a kere magweng a gone go magoa Gold Trip City ba be le ntshe le bone ke a tshepa e be re le kua e be se la mafelelo le tlo boela ke
ke nya go ba jajile le bare Minister of Education o jwa Thabamphega Masemola bare president e jwa Thabamphega Masemola ka mo go le bolela go se go ibile na ke tshaba na mana tsa ka tsa mmele ja tshaba ke a bona go ka mo se jwa Thabamphega bwa gane tshetsang ke le botjeng re sentse oh ba ba ile ba nthuta ba re bana ba sekolo ba lapa go thetsa jwale ke fitla mafelelo ke nya go re thetsa nshi tabela e be le tetje fofane jwale ka dinonyana fofane jwale ka dinonyana le tageng jwale ka mebala ya melala tlaji lena le nape ga le jwa ka mo kisekolo se sa Thabamphega Primary School lena le ganyeng jwale ka dinaledi boka moso jwa Thabamphega boka matsogong a lena jana go di bona le gono mo ka se go ba this is a history in the making since 2005 is ke go riega selo until the very same people who were groomed in this same school ra bona ba bula library ra bona ba jira dilo tshele gore le mo gore go magwa ga di riege mo Thabamphega. What you have done in this school, the principal, the SGB, and each and every one of you, you have done a magnificent job. Everything and anything is possible. It is not only possible, but it's doable and achievable. Success is not selective. You select it. Success is not by chance. It is by choice. Ga e kgethe ka tlao ga e re mong gutile meriri o mong ga nayo katlego e tisha gore wena o kgethile wa re na ba bang ge ba ile o bina bošego ka moka ba sa tlo ba patela nna ke bala puku ka re ke a tseba gore tšatši le le la matšatši nka ba patela gore ba bine dikgwedi ka moka ene eno ba kana mo go o ka lebelela mo setšhabeng batho ba ne go tšhalete ba le gone go dikolong ke ma mistress rena bo mma gore na a se selo ba gaeka ke dipotšiša ke re gane mmago phatlhe wene o rile jwang gore nna ebe ke sa go ka sekolong a kere ke bolela ka mmago phatlhe ka gore ge nka bolela ka mama ba re o rogile mmago mamang ga le ya ka gae se la botša batho maakakere le bolele nnete e tlhompheng mošiko o mongwe wa ka kua thokong tšela gore the hardships of today are preparing us for the championships of tomorrow. We ra ka ge le gono le ka no belishiba ka metse le ka no belishiba ka metse le seshipe se le tlhapa ka sona le sela se stelele ba bang ba fele ba le nyefola mara ka le la majaji ge wena o ka sara pukuso o tsebe o tlo tseba go feta ba khalajwa go botse maka o tlo tseba go feta thaka ja go thaka ja go di bolela gore ga botse le bolela mma gore ba go fedisha pelo ka re o nyaka go tseba se seng se se ntsha mo bophelong le ma teacher go ka bala pukutlo o tlo tseba go ba feta a ke le botse maka re na le bana ba re boledisha bana ba bang ba ra go ba boledisha ke ile ka bona o mo TV a go di 100% ka maths le physics ba tsheditse ba kwele ditaba ba tswile mo TV le nna le la mbana ka TV ngaka ke nya go bona mo mwa Thabamphega tswile ka TV ga e felele mo re sa thoma mem ga e felele mo re sa thoma ke re sa thoma bokamoso jwa Thabamphega wa gae gape mo Thabamphega batho ba ngwala dibuku le tlo di bala je di botse di setla ke feleletša re jwang kapa jwang kae kapa kae neng kapa neng e go a kgonega e go a direga e ke a dumela Thabamphega dumela ke a leboga sorry go gopela tshwarelo ke lebetse dimminyane president ya faculty of business advisory ba re get life Moswane
ile a re tšatši le re ria re ngwala chapter ya mathomo mo Thabamphiri ya mokete batho ba go tseba dilo ba tlile a re botša ka mokana ga rena re ge monna goba mosadi a jwele ka sefero ge a boa mo gae a boa a swere se seng jwale go nna ke no re bana ba ka le rata tšhalete ya kere a se ka le swarela tšhalete ke le sware dipuku ke nyako gore ge go diega dilo mo motseng tša tšwelopele tša tlhabologo ge ba re le a kae le re le latelela bokamoso jwa lena a kere dilo tše di tlo beya mo tafoleng re le fele le baleng mogopolo wa lena o goleng bokamoso jwa naga ya Thabamphiri bo ka diatleng tša lena bokamoso jwa lena bo ka diatleng tša lena ke nako ya lena make things happen for your life ke a leboga. Him. Thank you. Now I would like to call an item. Grade 6 drama. Are you ready? Clap hands for them.